rasane wis ora tahan rumah tanggalan sampean kula dianggap arca ngadik beli duwe rasa saban dina dilelara yen lagi doyan demenang kula gak bisa selingkuh kula beli arep larang beli bakal lerati masa buaya dikadali aja kadiran dadi wong ganteng duh kakak aja kadiran dadi wong sugi ya kan wong ganteng pira lawase wong sugi pira suweni duh wong ganteng lara atine aja di lelara bae bisa selingkuhan duduk baeng lawan pengen bareng senengan terus saya yen wong rumah tangga beli kudu sampai mati yen wis ora suka mending duwe laki rumah tangga wis bosen yen wis bosen jadi begaten yen laki doyan demenang kula gak bisa selingkuh kula beri arep larang di bakal duwe masa buaya dikadali aja kadiran jadi wong ganteng duh kakak aja kadiran jadi wong suki ya kan wong ganteng pira lawase wong plesak pira payune alah aduh wong ayu laris atine aja di lelara bae asik ya buat aku masih buat bos beras Mama Hanu yang punya buaya di kandang bos Jepang dalam senok bisa nurutan asik duduk baeng lawan pengen tiru sampean coba miring bos maning ora yen wong rumah tangga beli kudu sampai mati yen wis ora suka mendingan ganti laki rumah tangga wis bosan kesuwun yen wis meneng jane begaten rasane wis ora tahan rumah tanggalan sampean kula dianggap arca ngaden beli duwe rasa saban dina dilelara
kadiran dadi wong ganteng duh sayang. Mama Hanum bos berat